Halo teman-teman, ondel-ondel kecil lagi ada di hutan nih teman-teman. Kita cari sesuatu di sini nih teman-teman. Pakai ini nih teman-teman, pakai keranjang. Ayo teman-teman, kita cari. Wah, apa ini teman-teman? Kita dapat ondel-ondel teman-teman. Wih, keren. Dapat satu. Oke, kita tarik lagi di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wah, dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Dapat 2 ondel-ondel. Wis, keren. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Di mana ya? Wah, apa ini teman-teman? Kita dapat topeng ondel-ondel. Wis, keren. Oke teman-teman, kita lagi di sini teman-teman. Dapat 3. Gimana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Kita dapat topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Wis, keren. Kita dapat 4. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Wah, apa ini? Kita dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Wis, keren. Dapat 5. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Di mana ya? Wah, apa ini teman-teman? Kita dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Kita dapat 6. Wis. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Warna merah. Kita dapat tayo teman-teman. Kita dapat boneka tayo. Wih, keren teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Wah, ini teman-teman. Dapat boneka lagi. Boneka tayo lagi, warna biru teman-teman. Wih, waduh, nggak muat teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Wah, kayaknya sudah tidak ada teman-teman. Ayo teman-teman, kita hitung dulu teman-teman. Ada 1 boneka tayo, 2 boneka tayo, 3 ondel-ondel, 4 ondel-ondel, 5 topeng ondel-ondel, 6 topeng ondel-ondel, 7 ondel-ondel, 8 ondel-ondel. Wis, dapat 8 teman-teman. Kita dapat 8 mainan di sini teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye teman-teman.